Muri Uganda amaze kwandura Ebola ni 144 naho 55 bahitanwa nayo. Minisiteri y'ubuzima yatangaje ibi yavuze ko ingamba zo gukumira Ebola zagabanije ubwandu hanze y'intara ebyiri yabonetsemo. Muri Kenya abantu babiri bahitanwe n'inzu y'igorofa yari irimo kubakwa hafi mu murwa mukuru Nairobi. Abandi batatu batabaye hafi yaho mu nzu bari batuyemo nk'uko abategetsi bashinzwe ubwubatsi babivuga. I Cape Town muri Afurika y'Epfo hari kimwe mu bimenyetso bitatu byerekana ko iki gihugu gishobora kuzagera ku mugambi wo kugabanya imyuka yanduza ikirere. Abasesengura ibintu bakomeje kwibaza niba igikorwa remezo kijyanye n'ingufu zivugurura kizabasha gufasha muri iyi nzira. Abagore bagize uruhare rukomeye mu biganiro bijyanye no kwishyura ibyangijwe n'ihindagurika ry'ibihe mu nama yabereye mu Misiri. Raporo ya ONU mu kwezi kwa munani yumvikanisha ko muri uyu mwaka hari abagore benshi kurusha umwaka ushize mu nama ya Glasgow. Naho muri Benin impirimbanyi Anna Seko ufite imyaka 25 yifashisha imbuga nkoranyambaga akoresheje za video z'urwenya mu gushishikariza, gukangura no kwigisha urundi rubyiruko kurengera ibidukikije.